matung wadhi county ma Trans Nzoia. Governor ma Trans Nzoia George Natembeya oliekno nyalo dhi laro komten piny kod otiko mar riwruok ma keto piny owacho tesre yiero maduong' mar higa ma gando gi 2027. Koloso e pap Mandura e boma ma Kitale bang' romo kod jodongo oganda dhoda Gikuyu mawuok e county ma Kiambu. Natembeya olero ni dwach gi maduong' en neno ni Kenya obedo kod telo makare kendo kelo lokruok ne jopiny masani kalo e ngima matek e botelo masani. Okoni piny owacho ma William Ruto nyiso kwede ne ogendni ma pacho ka kendo nyaka jo Kenya many kaka ikelo lokruok e yiero maduong' mabiro. Tukisema kwamba mambo ya one term kwamba tunataka kumuondoa rais ambaye yuko, hatumuondoi kwa sababu tunamchukia. Tunamuondoa kwa sababu tunapenda Kenya zaidi kuliko vile tunavyompenda yeye. Na kwamba Kenya inastahili uongozi ambao ni mzuri, uongozi ambao watu wote katika taifa la Kenya watahisi kwamba wako ndani ya Kenya, na kwamba kila mtu hata mdogo namna gani pia kwa share katika taifa la Kenya. Tuondoe mambo ya mapendeleo, tuondoe mambo ya chuki, wa Kenya wapendane. Tuanze tena ile kazi ngumu ya kulijenga taifa la Kenya bila kuwa mambo ya parochialism ambayo ni mengi. Kumwambia governor wetu, wewe umeingia katika sehemu ya mlima, na sasa tunataka na wewe ukubali ukuje upande mlima ili watu wa mlima nao wasikie sauti yako. Tulisema si bora uongozi, tulisema tunataka uongozi bora, na hivyo ndio tunataka kuenda. Tukiangalia tunaona kuna nyota ambayo imeanza